efikayo ikinibhoboza nca emntaneni, hamba ne-bodyguard. Nje yakhombisa ukuthi ibhoza. Niphi? Ubhosi uyanifuna apha. Yabo? No, msala bathi ibhoza cause uyena ibhoza. Ayi bafike-ke abafana bebhoza. Bafike-ke bangene ngaphakathi. Bese-ke i-bodyguard-ke iya-bodyguard-a ibabuza ukuthi bawobani. Ngicela nizwe amagama akhona. Skokoda. Ngathi ama-twins. Indaba vele ubawathi amagama ama-twins. Ubawathi amagama ama-twins. Mele a-rhyme. Baleyo. Amanda no-Ayanda. Amahle. Okuhle. Iqaleke i-meeting cause vele ibhoza kade balethele i-meeting la. Ibhoza.